Kani ko All India Radio Shillong ki khubor ban pulidu Elma Arwar. Ki mat ba kongsan jong ki khubor man ta ka step ka shitarik urusaw kilong. Onye khun ukhon uba eskisun na ka UDP ha ki election shitang samay na mauplang. Pet ngor bha electoral officer uba FR ka ngor halor ka jingpun kre ya ka election shitang samay ha mauring keneng mauplang bat raja bala. Hap ke bos MTC hawa ringdi ha nongchram East Garwils District klat ngungut bat sa shispa arp khandai ngut ki bayot ma yo kuwet khat khandai ha megalaya hinan kisngi kot shispa khandai ngut klat sangun ha shwa bene shaki khubor ki babnya to ngisngap shwa ye kini ki jimpamlam kat ba kari kala sedang ya program ke barat ba banyo IA ya ki dawai tika na ka kuwet khat khandai Habaro ki jaka bala penbet jak sarkar ya ka ba on ai na ka benda baro ki nong shnong ki ladap kharpas nam sheneng ngiru ki kintu ye phi ki porok nong ngap baro ban phin lesting ha ka ba yade ha ka ba yada ya ladi ba jak weiru na ka ni ka jingpang ka ba shirkhei ka badang bo ya ka kot ka khia ha ka jings ear hadu mandam bot ye ki ni ki southly ki jing batha ki basuk Deng ya kimas, ya paji iway na iway pa, sat ya laki kiti, bat kedur khmat jongpi man lakopor, bat shimru ya ketika banyada ya lade. Nakabenta ki jingtip ki ba khambanya ki bayade bat ka kuwet khat khandai, pila ban phone ha ki national helpline number not iway r like khandai, nyo pra not sound real lani hau number iway not nyo san, bat nakabenta ki jala megalya ki helpline number ki de iway not pra, bat iway not nyo non. Ki khubor ki babanya. Presiden jong keseng UDP uba met ba lingdo ulapin bena ba unong ilakai football kari bat uba deiru ukhon jong uba SK Sun uba Eugene Sun lingdo unya khun ye ke election siteng samai na keseng UDP ha ke election siteng samai jong mauplang constituency ke balabu banlong ha ka laipo terik urusaw mentau snem ya kani ke jingpemla lapemla hadian ba uba Eugene Sun lingdo ularung sya keseng UDP ha ke jingelang ke balalong heneng kesngi ka laipo terik unai lor hamongam Hakan ni kesengilai dan langru u General Secretary keseng UDP u Dr. Jemnu Mautho u Menteri Kesorkal Jela u Balakmen Rumbui u CM ke KHDC u Batita Starwell Khan lembat kiwei U Chief Electoral Officer uba FR Khorkhongor u lapet ngor biang ya ke jingpun khria ya ke election sitang samai lemba ke video conference bat ki Deputy Commissioner bat ki District Election Machinery jong ke East Khasi Hills District bat West Garo Hills District hadir bala pemla tarik jong ke jingpun long ya ke election sitang samai jong ki Laitli ki constituency ha ke jela kata ha mauring keneng mauplang bat raja balam Hakani ke jingelang la sim mentaru daki officer jong ketangat pulit bat ketangat kakot kakhia banpet ya baro kiliang halor ke jingpelong ya kini ke election siteng semai Uba Khorkhongor ulaya thu babaro ki polling station hakini ki Laitli ki constituency kinum dan palat ya ke 1000 aspa ngut ki nong thep vote khnang bala bante lakam ya ke jingpur jong khnang jingpang kuwet khat khandai bat la thawru ya ki auxiliary polling station hagaba ka mauring kenang kandon rutli ki auxiliary polling station bat ka raja bala kandon khat nyutli katarik ka bakhat do na ka benta ka jingthep kerteng ki kertong kanlong ha ka pratarik urusaw katarik na ka benta ka jingpin bina ya ki kot kisla jong ki kertong kanlong ha khatwai tarik bat katarik banweng no ya ki kerteng laraki kertong ki kwa banlong kanlong ha ka khatlai tarik urusaw ka jingthep vote na ka benda ka ne ka election sitang samai jong baro Laitli ki constituency kanlong ha ka laipo tarik urusaw bat ka ningyo ya ki vote kanlong ha ka atarik unai we mentau snem Kasorkal Jela kelapin bela hin kesengi balathong ye ikong Rebecca Vanessa Shushang ko Chief Secretary Bathma Jok Jela Megalaya ikong Rebecca ide ikinthai baningkong na peneng ikinthai kasi banmat ya kani kedan ke behe a ke Jela hadian ke jingsimti ke jong ikong Rebecca ko Chief Secretary Bathma Jok Jela ini ilong kini in batru ya kam kum State Vigilance Commissioner Hakawai pat ka khubor UMS Rao ubala hapelat no ya kam Chief Secretary jong kejela minta ula syatung kum u Chief Commissioner jong ka State Public Service Delivery Commission kat kum ka Megalaya Right to Public Service Act arajar arpo U Menteri Lamba kejela Megalaya ukonat kesang ma hinin kesengi ula pensa me ka cek ka bala poi syadu ka khalai penyopolak lemba Syaki khatnyo tuli ki producer group ha zigzag Southwest Garo Hills District limba ka program balatip kum ka focus ne ka farmers collectivization for upcalling production and marketing system kani ka focus kani ka welfare program ka bahe tam jong kinong rep ha jela Megalaya bat limba joki ka sarkar jela ka penslur ye kinong rep bakin pinmi ye ki mar rep ki jongki habai kran bat kinong rep umentri raba ka jela Megalaya ukonat kesang ma ula pentip ba ka sarkar jela kan trai ringkat bat ka kenhun jong kinong rep nang makini kinong rep kinyo ye
simun kinjing yarap nak sarkar jela ban penkeu ya ki kamrep ki jongki ukurat sangma ulah pentip ru baka sarkar jela kan tre ringkat bagi kenhon jong kinong rep bat ka sarkar kan benteng ru ban ajing yarap pisa syakirong rep lembaga program jong fokus kani ko All India Radio Shillong ke malam sepi khubor ha Meghalaya hadu nrewut kiladu ya kajing im hadian baka bos MTC ke bawan natura sa Shillong kalahap no ha kawaring di Hanong Charam East Garo Hills District hinin kesngi Deputy Commissioner ke East Garo Hills District Uswapnil Tembe ulah pentip bakidon hadu arpu arhut ke besyong ha kani ke bos MTC ha ka bah nrewut kilaklat no hasyan bat khat nrewut pat kilam saw Shusho Uswapnil Tembe ulay turu baki de baro arpu arhut kidai na rilom garo ka rescue team na Rongjeng bat William Nagar Fire and Emergency Service kilayar kerki syakani kecaka accident menyok palaim ya kibalam saw uni udisi ke East Garo Hills ulah pentip ru ba kimam saw la pentkit no sya Rongjeng PHC na kabenta menyok jing sumar kloy ka khubor ke pentip ru bakat kum keles bakilayo lum na ki counter kidan khandai ngut kinong le jinglet ki natura bat khal ngut pat na William Nagar nagaliang umunti rang ma kajela ukonat ke sangma limba ka tweet ulap ha ya khubos ngolem nagamenta ki to ki bala khalat no nagane ka jingja bat ula airu ka jingkit bokit ruang ya ki to ki bang bensau bakin kot no kloy Menteri ng mga kajala Meghalaya ukonat kisang mga hinin kasngi ulaple ya kaying school batambay jong kasain an ha garagari ha Southwest Garo Hills District. Ha paajing kran ha kani kasngi ukonat sang mga ulayat ho bakathong kabahakli do jong kasarkar MDA kalongban pinkiw ya kasyam anjing hikay ha kajala. Ukonat ulaong ru bawat la kasarkar kaya kendo jing e ban pinkiw ya kasyam anjing kay henday kasarkar jala kan pilsyang bet ban pinkiw ya kapuli katangli ha kajala. Ukonat ulay turu baka sarkar jela kalapin kre yak program ban penkiw yak kapuli kadangli ha kajela uni umintri rang ba kajela Meghalaya ulapin benaru baka sarkar jela kan sa ay yak solar light bat computer syak school ki badan khapot bakari Bangladesh nagaliang bishop nyakutura Reverend Andrew R. Marak uloong baka puli katangli kadai kebadan kamba haka imlang kesalang bat kumta nakaliang ki missionary karilom garo kin beteng ban ajing kai sabaro kijaka jong kani katan ka jela Meghalaya tanghanin kesngi kedan Shispa arphnai ngut ki bayo thmai yo kuwit khat khandai shispa khandai phnai ngut ki bala kotnyo ba saw ngut ki bala khlat no ka office UDSSMI ka pentip bana kini shispa arphnai ngut ki bayo thmai lai ngut ki dei na East Chantia Hills nrew ngut na East Khasi Hills District iway na North Garo Hills saw ngut na Riboy District ngut na Southwest Khasi Hills District khatway ngut na West Chantia Hills but saw ngut na West Khasi Hills District ki shispa khandai phnai ngut ki bala kotpat ki kinthop ya phrangut na East Chantia Hills District shispa khandai ngut na East Khasi Hills, ngut na Riboy District, iway na Southwest ngalong biang iway na South Garo Hills, khandai ngut na Southwest Khasi Hills, ngut na West Chantia Hills, but ngut na West Khasi Hills District. Kisangut ki baklapat ki kinthop iya iway na East Garo Hills District, ngut na East Khasi Hills, but iway na West Chantia Hills District. Kajela Meghalaya hadu hinin kesngi kedon prapuai hajar, aspa khandai pongut ki positive case ne ki belayo yo covid khat khandai ha ka ba 6000 nreuspa khat khandai ngut ki de ki active case ne ki benang don ha jing sumar nyo phupra hajar aspa nrip ngut ki bela kot no ba 6000 sauspa saw ngut ki bela khlan no ka Martin Luther Christian University jong katanat nutrition but dietetic haringkat ke jing trailang but kanenda ne ke North East Dietetic Association Shillong chapter ki lapenlong ya ke webinar ka ba shisngi Nakabenta kajing rakhi ya National Nutrition Month. Dr. Daniela A.L. Khan, Assistant Professor jong Department of Postgraduate Studies and Research in Food Science jong St. Aloysius College Mangalore, ilapin pau ya kajing don kam jong kajing no senyang jong kajing bam tenrai jong kathan chete lambingi khamtam jong kajing bam tenrai jong kajela Meghalaya bat Manipur. Dr. Khan ilakin turu bahalo kajing nang menjit ya kajing bam tenrai bat man kenthop lang yaki ha kajing bam baman la kasngi ka balong ru kajing mentoy ya kajing long sibet bat kumjuru ya kalong yeng long sem lembat ke imlang kesalang katu ki khubor ki lakut ki bawan chapi nak studio jong ko All India Radio Shillong bat sakanyat pol ni saya so ba Delhi station nak benda ki khubor haktin hindi bat bot pat sa khubor haktin pareng kani kadai ko All India Radio Shillong